Voilà, coucou mes amours, assalamu alaikum. Mariam Touré Mbete pour les intimes. Nous kalaka wonti do lan salminion lan jarniyo mourad moƴƴuru. Donc caray mes amours. Lan weltaniyon fo modon lan jarniyon. C'est vrai qu'actuellement avec Facebook là on ne comprend rien parce que visibilité on comprend pas la raison. Donc caray si vous de la fin au side, vous allez se démerder pour mettre beaucoup de cœur et beaucoup d'étoiles pour votre Mariam Touré. Donc l'instal mignon no kukalaka wontir donc mido jarni on kadi ko mourad moƴƴuru. Mido indi on fainting assalamu alaikum musidɓe ono wonɓe sivude Mariam Touré no kala ka wontirɗon. Partage non la émission on si tawi woni hiɗon sivude lan feno o sayiɗo mi faala ye yowtu seeɗa on tini hanki en fuɗɗino yowtugol fi émission hakkunde ko jiyogo noddi en hanki holliti en mapunde makko e fe jiwu marko 8 ans ɗum ko ɓiɗɗo jaaja makko e wi jiwunkun haray ben makko e kena makko no dolude ɓiɗɗo jaaja makko on haray non jaaja makko no wontiri ka meɗen Amérique. Bien yimɓe buyno inni wona gonga ɓen yimɓe non innuɓe wona gonga ɓen ɗon yimɓe tawtaka e moura non c'est selon eux cause d'après les explications de la fille. Haray musidɓe si tawi ɗon suivre Mariam Touré nokku kala ka wontirɗon no mi holliri on ni miɗo salmini on miɗo jarni on mourad moƴƴuru miɗo wi on assalamu alaikum. Haray ko juste informe gollon par rapport à cette situation. Min ɓe addanilan vidéo mi hi vidéo on ko jiwunkum piya ɗon ɓandu makko no woni yeeso woni ɓaawo fo no waɗi batte cabbi e looce ɓandu makko no fo no deshikita ɓandu makko no foppo no piya mo neebi innude lan ko baabajo piɗum ɗon o ɓiɗɗo ɗon min nayi wona gonga parce que hunde nde no hawni no yurmi ko fota wona seeɗa. Mettez les cœurs, vous partagez l'émission s'il vous plaît. Donc haray musidɓe hande dewle men ɗen lagine ko dewle innende tun ko wa subhanallahi acce hakki assalamu alaikum koto wi ustaze ok assalamu alaikum ko Mariam Touré ɗon e jam no hay fi awa ko min ɗo yimmini on ɗon on yafoto min ni mi faala yo naɓude pay koye koye windaɓe toon fi hunjagol ɓura noon yaafo ɗon hara ko ex arabe wonata toon ne andi dow ɓay jiwgal jannun kun ko examen watta hikka haray o yaay rovi ella o ala ko waɗɗe wonno wana dow sago mi hunjoto ɓe janngude koye ɓuran ga ko woni ko fi hunjago ɓay awa haray noon ɓe waɗ ko ɗon ɓe hunjoto noon guranon ɗon ɗon alhamdulillah awa haray ko on ɗum mi duwa wadde awa joni haray ko nde sami naɓata ɓe o leer hombo 9h awa ko ɓe jowo sallah jaɓi mi naɓa ɓe bimbinani albarka barka boy barka. Voilà mesdames et messieurs, comme vous le constatez, je suis de cœur avec vous tous. Haray ko no woni musidɓe no mi holliri on ni aray piiji ɗin no hoy kono ƴakkotako hande piiji kawaseji no feƴƴude ka meɗen ko wiyeten ko subhanallahi. Dalaba Diallo, d'abord moi je parle même pas de moi dans cette vidéo. Et personne d'entre vous ne peut me dire d'éviter de faire des vidéos avec mon mari. Moi personnellement, personne ne peut me le dire. Continue musidɓe
C'est-à-dire, il y a des soucis que... Je vais en venir tout à l'heure. Laissez-moi aller faire l'émission là, étape par étape. Je disais que Hanki a dit émission par rapport et jiwo noddu ben holli e wondema haray keina makko woni ko doli biddo mu reedu si tawi no woni wobbe no wodi hutitibe hay si tawi woni on don ka wona gonga hara hiden duwa andugol din don kaaji no wadde ka meden lagine ko lannata hande bibbe worbe jentibe lamben ko buri e mabbe kon en fo meden hiden andi be susa dayide wudere debbo ko wali haray be ari be liltande wudere be jibo andude ko hombo e debbo woni ko wadi nen do wudere joni gorko mo accali fetudo ka yaasi tawsi on don gorko waaway accugol goddo go timmudo biddo gorko yanudo e biddo mudum reedu itti wudere on biddo don bonni tere kun don jiwu hara ha joni on no woda kamel lagine musibbe mo subali ko sannata enon be worbe jentibe lan onon be babirabe jentibe lan andite on wuri seeda o maya e poma si tay woni biddo gorko s'il vous plaît mettez-moi les cœurs, partagez l'émission. Je veux continuer l'émission là, s'il vous plaît. Onon baby be worbe jentibe lan si tay woni hido mardi e problem onon ye sonnabe modon be ngoto wadu tête de mort to wadi do pleur ji modi sinado be coupa vidéo si do mali problem onon ye bebe robe mobe no be jombudon boton ittudi monoji e bibbe mombe kori andite e bibbe modon be wondon akkitude hande o ne atabe nedi mojjiri ko be bibbe modon hebata jawdi jango ara darna na on village wadana on piji tawata vraiment biddo be babirawo be no yeli dum do hande be ngureji di si andari le plus souvent ko bibbe robbe woni nabude babirabe mum ben hajju darna na be villa sonna be otoji ara hunde sadaka ner galleji. Donc onon be worbe jentibe lan hule hakke wondigal mo wuri seeda maye po ma ko de wata luttugol ka aduna meden do yo musibbe acce dolugol be sonnajo mo a jomba dewga sunna e farilla mota hutor on don sonna e bayda handi hida mari landal gabur yo musibbe wona non fi biddo ma mo jombu mo hebuda ka reeduma tawa ko ya ettu on don jiwo bonna tere makko de kono non ono warbe be mi do feli on seeda ko laamu ngummi feli be halfaabe o action sociale yo wondirde partenariat kanyuma e justice meden on sina dum gorko si doli sonnajo hibe duwa ittude on gorko ka aduna few si hande si goddo doli debbo o warama jango o doli tay debbo go aduna gorko go doli tay debbo kono anana e hande debbo no dola do hande jango kadi o ya o dole ya goddo go bay sariya on be ala rewnde sariyaaji di no haani non worbe wombe wadde di don piji kawaseji sina dum hande si gorko doli debbo jango bimmi be wadi mo mor par pande be panda mo be waramo gorko hay e goto susata dolu tugol debbo kono bay si dobbo hande dolama jango bimbi o sokama fabbi jango yobi jawdi o yalti ma so wadi prison burata labi balde joy ma lebbi joy si tay woni gorko doli hande be gayndi be warimo jango be ngure makko ne fo wona e waaji tobe himbe be hande kadi to goto dolu to biddo debbo goddo kono ko hondu ayay hande worbe be dola bibbe mabbe reedu be ngureji di wada humuru bumuru ton be nyojja muraduji din hara be yaltinali di julbe be nganda din do hara be yaltinali be buma ndum muradu be na wata wittu be ngure ne jiwe koy sonjo mi holliti on hande biddo debbo jombado e galle si wattanali hakkil ko hakkude Allah tabutuden ka dewle men munyori den fi Allah woti annabijo teddinde modibe men ben yurminen bibbe men ben en ni say jango
presque tous les hommes sont les mêmes. Je le dis et je le répète. Je dis bien, presque tous les hommes sont les mêmes. Presque tous les hommes sont les mêmes. D'accord? C'est ça. Presque tous les hommes sont les mêmes. Sinon, je comprends très mal. Yo ɓiɗɗo gorko yiida e ɓeygu ma o heɓanama ɓiɗɗo ɗetta kadi on ɓiɗɗo mo heɓan ma ɗon mo heɓan ma ɗetta on dola on ɓiɗɗo ɗon tawa ha joni hiɗa jooɗiɗa fofude lagine tawa sari on wawali wadde jungo e ma haɗo e ɓe sokkude ma ɓe warama ɓe andinama a waɗi ko hana wadde joni a doli ɓiɗɗo debbo a bonni wudere ɓiɗɗo ma reedu waloɗa hoore on ɓiɗɗo ma auju billahi onon kadi worɓe suɓe golle ko geron andite seeɗa o wuuri seeɗa o maya e pooma kori hule hakke wondigal kori acce onon kadi ñande goore kori ñande goore o waaloto maayo kori acce faamodire musidɓe aron waawon ɗettude ɓiɗɗo mo heɓu ɗon walli noon e danki ɗeɗɗon jiwun kun huutoron jiwun kun ɓiɗɗo mo heɓuɗa musidɓe waɗe doy wo mo wawi yo waɗa doy mo faɗi kadi o waɗa doy onon ɓe worɓe ko anduɗon giɗon andi islam no huwi wo ko jombugol ɗimmo tato naataka galle ko hedditi ko ganda islam no harmini sina ɗum islam holla on yon dolu ɓiɓɓe mon ɓe islam holla on yon dolu sonnajo kono ko honɗum anduɗon islam no holli on ko jombugol ɗimmo naataka galle sina ɗum sa falaka debbo odi wata bonno tere ɓiɗɗo ma on joni kun jiwun ɗo sigo gonga ko ɗum ɗo kun ɗo jiwun waɗa ko honɗum kun ɗo jiwu wata wadde janggo musidɓe acce changeon onon ɓe worɓe acce changeon onon ɓe worɓe toi Mamadou Bildo je vais te bloquer d'abord je suis désolé mais je te bloque acce changeon no woodi hande ɓiɓɓe worɓe wonɓe dolde sonna ɓen ɗin ɗon pigi ɗi haali taki sa haali ɓen nama angiɗa ɗuuɗi haala worɓe ɓen ɓe memay ko ɓe hana memugol min noon ko laamu ngummi woni torade ballal action social on acce waɗugol buumuru suuburu e ndumuraadu o ka o projet moodi ɗi direction ji yoɓe immoɓe waɗa golle ko ɓe hani wadde kon on nani ɗo yo gorko sokede fiimo violi debbo yoɓe ittu yoɓe warumo few si o warama joni o meɓitata debbo aduna ɓay ko simo wuuri si o memita debbo si gorko andi joni modi simi dooli o debbo fewnu sekuturo hiɗon andi ɗin no pijari ala menene moɓɓe no fillo kamɓe ari ɓe seppa no yugol ɗo ya hanko foore to jemma hunde wattaɓe comme mi wi tous les hommes presque sont les mêmes mi wi presque ɗum no si yonali on accen ɗon mi wi presque cela veut dire woɓɓe no toon ɓe tawta mi wi presque kala noon tawno ɗo hoore mum haren tawti ɗum na haala ɗuma non si mi wi presque comprenez le français presque wokko tun ni heddiɓe tawtaɓe feccerene no nder ton on faami oui na je suis en émission koto woko jango mina bata pay koy ka ok ɗon mi fuɗɗike émission o yurni tum joni komi faala yawsi nebi seeɗa mi noddama nan s'il te plaît est-ce que vous comprenez ce que j'explique là? Donc, konji on ko wonno nyahide ɗon min mi anda siko gonga ko ɓe holli en kon kono la vidéo que moi j'ai reçue chez moi là sur WhatsApp là on vidéo no prouve que jiwunku no tortura ka suudu jiwunku no tortura kono miɗo feli kadi famille maternelle jiwunku moƴƴa
famille maternelle junkula felibe moƴƴano no dasi ɗon faltade hiɗon andi nous les femmes comment ardinen hakkil andi hande le plus souvent woɓɓe meɗen no sikkude si heɓiɗo hande heɓiɗa janggo heɓiɗa faɓɓi janggo ko nafa ɓiɓɓe ɓen no plutôt ko rorra ɓiɓɓe ɓen ma rorra nenejo on ɓiɗɗo debbo si heɓiɗo ɓiɗɗo heɓiɗa ɓiɗɗo ɓerde makko nden ɓuttata adna wo lakara o sa yi ñande be ñande sensibiliser sonnaɓe innen son heɓi dewgal tabite ka dewgal mo wona faale worɓe tum ko faale newugol ɓiɓɓe mum ɓen hara pay koye yurmodiray hara a wonday ɓiɓɓe ma ɓen sina hara ko iwri konka Allah aranma hara wona yadogu yalta acca ɓiɓɓe ma ɓen est ce que ɗon famude kono ɓiɗɗo debbo si muññaki kañum sonjaji ɗin lette ɗen o muñño o yeggida piiji go ko woni waɗede ka nder dewgal makko o doga e wacca ɓiɓɓe makko ɓen sa dogi ya acci ɓiɓɓe ma ɓen ayyey ko welatama sabuna hande o nene bobo nene kun jiwun dola kun si tawi woni go gonga jiwun kun dolama hara nene o bobo hande no wuri kono sella hara yimo wuri kono sella ya nande hunduko tef ɓiɗɗo maɗa on ben makko dolimo ha nene gotoɓe am ɓe ɗum ɗo wela nan gollan tanƴini awa enen ɓe ɓiɓɓe rewɓe jombaɓe ɓiɗo tori on joji on yon tabbitu ka dewle mo muññoro ɗon fi Allah woti annabijo ɗaɓɓo gurdal laaɓuɗan hara fi sonja dewgal yaltinali on accon ɓiɓɓe mon ɓen ton ɓiɓɓe mon ɓen letto yurme ɓiɓɓe mon ɓen ɓay mi hi kun jiwum ka vidéo mi hino ɓe filmidi noon kun jiwum mi hino jiwum ku woni e siforde noon mi andi kun ɗo jiwum nene makko jara tambitacci kun ɗo jiwum haysino tambiti en tout cas distance o lanni bonnude jiwum ko nene gotoɓe am ɓen añanen hoore men moƴƴere hiɗanen ɓiɓɓe men ɓen añanen hoore men moƴƴere hiɗanen ɓe heɓuɗen ɓen ko ɓen wata dankagollen janggo mi neeɓi yewtude on ko muññantoɗen ka dewle men wona faale worɓe ko yarɗe wo ɓiɗɗo debbo fof no foɗa dewgal kono sa hiɓe inni en taputu ka dewgal men ko fi en wawu ne'ude ɓiɓɓe ɓe heɓuɗen ɓen ɓiɗɗo goto e nder galle barkuɗo on no ɓuri ɓiɓɓe hulure kono jamaki ɗin faltotako ɓe jaɓata yowtede ɓe jaɓata nanugol ɓe jaɓata waaju min fillito kadi mi wi presque tous les hommes sont les mêmes je dis presque tous les hommes sont les mêmes on nani o maranɗa o jonnoya sina ɗum ɓiɗɗo gorko doluɗo ɓiɗɗo si tawi woni e nder oya famille jiwum ko dola kun ko woni ɗon ɓiɓɓe worɓe wonɓe ɓen ton ɓe duwa immagol dénonça o ka ɓe andina ɓiɗɗo gorko waɗa ɗum ɗo wona ko hande waɗegol kono a nanay ɓe jooɗo alajji en ɓe tummodira ɓenna wata wirtu famille on te waɗu ni wata e wattinir ni jiwum dola kunkulle on ɗon avenir makkon ko honno way haray on ɗon avenir makkon ko honno way musidɓe suɓe ko geron suɓe ko geron on faami suɓe ko geron suɓe ko huwon andite wuri seeɗa e mayi poma haray hoore numuraru ko woni e feƴƴude ɗo fof mi fala kadi e yowtu seeɗa fiiɗe dewle men hande mi falete e yowtu seeɗa musidɓe fi dewle men ɗen hande info meɗen min hendike information
ko holli wondema on accana ela hakke fo meɗen min hendike information ko holli wondema aray Jeli Kaba Bintu o wi ka dewgal makko parce que kumpite no holli wondema wo modi makko raɗike mo haray kala ɓiɗɗo debbo anduɗo no jomba dewgal sunna e farilla hana weltorgol ɗin ɗon piiji woni noon gonga wona gonga kala ɓiɗɗo debbo mo Allah okkori hakkille o hana weltoragol ɗin ɗon piiji musidɓe nandasi ɗon faltade. Partagez-moi l'émission s'il vous plaît. Kala ɓiɗɗo debbo jentiɗo lam nanduɗo o information ɗo wondema Jeli Kaba Bintu e modi makko woni ko ɓe haɓi han oya yaltini oya ka galle kala ɓiɗɗo gorko ma ɓiɗɗo debbo weltorɗo ɗum ɗo haray yo andu kan kadi o weltoriki ko hana weltorde par ce que fi honɗum arkisaji himɓe si ɓe lannali ɓe seedata arkisaji himɓe ɓe si lannali ɓe seedata mi wiyo musidɓe est ce que hiɗon famude arkiseji yimɓe ɓen si ɗi lannali ɗi wawata ɓe wawata seedude o yi vidéo ji woni feɗɗude ɗi Facebook wondema Azaya o raɗike ɓengu makko yaltika galle hiɓe fi seedugol si Allah sendari ɓe seedata si Allah wulando subhanahu wa ta'ala on sendali ɓe ils ne vont jamais divorcer ko waɗi himɓe ɓen ɓe famali ɗo ya mijanade goɗɗo ko boni accu an mijanoɗa hoore ma kimbonki ɗon par ce que o jamfa ko jeego o jamfiɗo tati jamfaɗo tati a wawata an ɓiɗɗo debbo wonde ka dewgal ma tawa hiɗa mijani ɗimmo maɗa o yo soño ka dewgal makko ɗo yon yaltuɗo waɗon émission ji Facebook sensibilise on yimɓe ɓen comment ɓe tabitata ka dewgal maɓɓe comment se maintenir dans leurs relations c'est de venir animer des émissions pour saboter le mariage des autres ou bien pour souhaiter le malheur aux autres pendant que woɓɓe moɗon hay dewgal ala le plus souvent ɓe worɓe wonu ɓe animer des émissions ils n'ont même pas d'épouse ou bien les femmes qui animent les émissions de sabotage là c'est les femmes qui n'ont même pas d'époux Johnny. Si Jeli Kaba Bintu est en désaccord avec son mari, normalement le seul souhait des Guinéens, c'est de prier Allah pour que tout se passe bien entre les deux là. Mais wanda, Allah okora be jurriya moƴƴuɗum. Mais chez nous en Afrique, ce que nous préférons, c'est de gâter le bonheur des autres. Moi, je me demande encore une fois, pourquoi les uns et les autres se demandent continuent toujours à animer des émissions pour séparer les deux personnes-là. Quel intérêt vous avez dedans? Je me demande quel intérêt vous avez dedans. S'il est vrai que vous aimez Ajaya, dites la vérité à Ajaya. S'il est vrai que vous aimez Jeli Kaba Bintu, faites la même chose, dites la vérité à Jeli Kaba Bintu. Le mariage, c'est la patience. L'enfant, c'est Allah qui donne l'enfant. C'est pas quelqu'un d'autre qui donne l'enfant. Même si Jeli Kaba Bintu se sépare aujourd'hui à Ajaya et que Ajaya marie 1000 femmes, si Dieu ne veut pas donner un enfant à Ajaya, Ajaya ne va pas avoir d'enfant. Et si Jeli Kaba Bintu aujourd'hui se sépare de Ajaya parce que tout simplement elle n'a pas fait d'enfant, est-ce qu'elle sait que si Dieu décide de la donner un enfant, elle ne sait jamais. La seule chose qu'elle peut mettre en tête, c'est de faire des prières nocturnes pour demander au Tout-Puissant Allah de la maintenir dans son foyer et que le bon Dieu l'aide à avoir un enfant béni. Est-ce que vous comprenez? Donc, encore une fois de plus, Jeli Kaba Bintu est notre soeur. Moi, personnellement, je ne la connais même pas. On s'est vu une seule fois à l'aéroport. Azaya, la même chose. La seule chose que moi, je veux souhaiter au bon Dieu, que je veux demander à Allah, c'est de leur donner un enfant et de maintenir cette relation jusqu'à leur mort. Hey.
Bonjour, ça va? Jip la wa démission ngankadi. Enka Yasin. Ombalando. Vous comprenez mes amours? Donc goto e meden duwa ka hebude intérêt. Hadje. So kingal bafal. E ki sabe sokola yota sabe. Donc goto e meden wota hebu intérêt. Est-ce que you don't famude? Wota goto e medem weltor sedigal himbe siberi sidiri. Ambito debbo da jodi ala dewgal. Au lieu de chercher un mari, c'est de demander, de prier Allah pour que Dieu gâte les relations des autres. Na buzz fous, c'est pas de buzz. On a buzz. Et puis d'ailleurs, ce n'est qu'un exemple que j'ai choisi pour mettre dedans. Il y en a tellement aujourd'hui. Des femmes qui souhaitent le malheur aux autres. Des hommes qui souhaitent le malheur aux autres. Alors qu'eux-mêmes, ils n'ont même pas d'abord choisi leur histoire d'amour. Vous comprenez? Nous sommes tous des Guinéens. Au lieu de souhaiter le mal aux autres, cherche-toi d'abord toi-même à conjuguer, à avoir ton problème. C'est-à-dire à avoir ta vie réelle. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je veux libérer l'antenne. Je veux prendre quelques... J'ai le 629 88 43 94. Musibe de wayno dugol ka 629 88 43 94. Je dis bien qu'à 629 88 43 94. Note de l'an participant à l'émission, on se donne les idées par rapport à cette thématique. Donc, Moussipé, nous voulons électrifier la mosquée de Sangaréa. Wadem panneau et konjidi Moussipé, quiconque veut participer dedans. Haray onti ko teddugale makko yo Moussipé. Électrifiugol jami medemon kala fala yo mbudi mun tawtu ka julirde siko tapi o sodani jami on esité woni ko panneau on adani be haray ko Allah wata yobude on tigi. Et par rapport aussi à l'école primaire de Kouredi, ko fal den dardogol les 6 salles de classe. Haray ko fewndi ni ko fi hebbingol sibasman gon. Donc haray fi yon sibasman don chargement goto lady ko 500 000. Et il nous faut combien de chargement? Il nous faut un montant de 15 millions. Fi haray chargegol sibasman medemo. Donc, vous avez le 629 88 43 94. Donc, ara ikonondo why not do gol lanka émission do en direct. Allah amin yo Allah jabini sabunu laado makko Muhammadu. Wobbe noddi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Walaikum salam wa rahmatullahi. Andintine men inde mo do noddira men on to. Ko Mariama minnete ko Sarlo mi woni. E Sierra Leone ben noy jam? Alhamdulillah on le ton don e jam. Jam tunde meden jentio meden ka émission ko numar don ko hollo. Min mi noddo dum yo agolo hay mi tanta yafi noddugo dum kono ara man naade mi hiwri on tumlande si don e jam ton e pay ko fo. Wono butti ton modi bonno e jam. Alhamdulillah meden e jam haray min do werala modde no golleji ko watton ko foppo ay lan daawde video ji do fo jaarama ko wakkilagol. Albarka mon nani yo Allah yobu on sallon fo no salminati le mamon barka buy. Jaarama buy hande kadi beltike modde. Merci beaucoup. Barka nani mi weltike musibe wombe sivude Mariam Touré no kala ka wonti don. Odo jogo Sierra Leone woni musibe no kala ka wonti do mi do inni on assalamu alaikum. Hara wonon kadi si don fala participer gol ka émission c'est maintenant qu'il faut le faire. Hara wono ka bogol assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Andintine men inde mo do wonti di on to. Amina Tumadina Diallo la njodo de Burkina. Be Burkina ben noy jam? Alhamdulillah baba fula ko be jam kambe bobo. Alhamdulillah taade yawa ngalla meden jenti ko numar don ko on. Wallahi sina do weltana Cheikh Mariam Touré golle mon de mashallah ara yalla nabi yeso man. Allah ko amin. Courage akide ngabo ya juda. Amin. Allah sifa mon udu. Amin. Vraiment golleji mon di me weltani on depuis Burkina na me habbi yo hande winna me mare ga. Burkina mi yewti nani? Inshallah. Ya Rabbi albarka mi wuri no la yuro fa fulan des be jamal ko wonde jom. Allah ko amin barka buyde mi weltiki assalamu alaikum. Barka. Allo. Allo Mariam ko ngo matu. Amin. Je suis en émission, d'accord. Bala musibe yare no andi don no kalka wonti don assalamu alaikum o fomo do hidon salmina hidon jarna murad mujjuru hare kadi par la même occasion musibe ono be sibu de assistance humanitaire d'urgence meden salminio meden jarnio mede wi on assalamu alaikum mede yetti do nyode teddungal musibe si don fa la participer ko émission c'est maintenant qu'il faut appeler ka 629 88 43 94 note de me hiden ka émission mede en direct. Notre demain participant à l'émission, notre demain hollo men kondu woni faale mon musibe ka 629 88 43 94. Hare ko no woni no mi holliri yoni musibe acce waden hoore men doyi ko di mo wawi ko doyi watta. Mo subali non o sannata. Ota modo wota mo e meden dolu biddo mo hebi. Ota dolu e biddo debbo mo ajeya. Wona fi biddo mo yeeda ka der galle yurmine bibbe be wonnen hebude be danko dembe ko be woni jango meden o musibe sa ndari hande biddo mo Allah wadi barke mun ko huwanta mawbe mum atawa debbo se munyite dewgal no foti accembe worbe wada en hara en wadali be munyoden ka dewle men hara en dogali yaltude hande se en daari kele yaage den ka sara hide teddina buri dewga sunna farilla assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inkombe be kuriya be noy jam alhamdulillah ko ma be jam meden jenti ko numar don ko ollo alhamdulillah rabbil alamin barakallahu wa fiikum be dike weltanade Allah annabi jo Muhammadu taguro en on o kendube cella newna non kay wawgo wadde di golleji modo moji awa no weltani ko me yi ballaji ko ndo walde jama on fo walla miskina be men torki Allah yalla be don arti ko ngi hijabo Allah amin wallahi me de weltani ko fo mabbe men kamede kuriya ga hare men invite on tele ngata Allah jabi awa me yewti kuriya si Allah muyi barka nani inshallah weltani ke be kuriya ben fo yo Allah reno en fo meden
amina 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 albarka mi weltike mesdames messieurs comme vous le constatez à Kouri. Assalamu alaikum. hello Assalamu alaikum. Donc jam inde mon ko no hido nodda men honto. min ko Abdoulaye Mali Yambere non dom di beria don do saydo Morovia E Morovia ben noy jam. je ko hide na alhamdulillah ono le don Tade yawa ngala be jetti. aray ko vraiment ko welto na gol ma golle den tigi tigi Allah o be ben walde dan da ayde lebu ko sago jeme Allah amin. Amin anan. Barka bui. Ok, merci, bonne journée. Bonne journée monsieur, mi de weltani yo moƴƴa nani. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Jamara mana wangi? Na la ton pay ko inde mo hido nodda men honto. Hay ko mi ngai sen bala nodda on do Dakar. Meɗen jenti o madame ko numar don ko ollon. Voilà, kono woni musibe wonɓe suivre de assistance humanitaire d'urgence. Haray kadi ɗon andi musiɓe nokku kala ka wontirɗon o fof moɗon hiɗon jarna. Haray no humpitorɗon noon musiɓɓe hiɗon andi sonnajo kadi no ɗo ka meɗen reedu makko ɗum ko kabine ko ka reedu yaltirta. Haray musiɓɓe den doa wadde opération sonnajo on et nous avons besoin d'un montant de 6 millions de francs guinéens. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Allô. Assalamu alaikum. Allô. Oui. Metso noddi ka émission ton gardu lignon tungo nodde woni yo ton ko yo fallo yo de kon libéro antenne wobbe go kadi participe monsieur. C'est le principe de l'organisation hein. Donc c'est ça. Assalamu alaikum. Allô. 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 Nala to andintine men inde mo yiɗon nodda men on to. Ri jam be ko na jam me den kona kiri hamdallah dar salam. Jeya do mamu hol sous-préfecture Konkure. Ah be Konkure be noy jam. Pour le moment je suis kona kiri pas Konkure. Ah meɗen jenti on. Vraiment me do weltani mo moƴƴa no. Awa. Fiji din golleji din fof. Allo. Awa. Golleji bo moƴƴi din. Allo. Me weltani ke moƴƴa. Meɗen jenti yalla meɗen welti on ka nani. Allah subhanahu wa ta'ala wiɗi ɗon. Ɓuri yoɓɓude yoɓɓongo ɓuri yoɓɓude wonna maɓɓe waɗa barke maɓɓe. Wow, aɗan pottotoɗa radio mo ɗon noddi ton. Assalamu aleykum onon ɗon nala ton pay koy. Ɓe fof ɓe jan ono leɗo e jan to. Jam tun anditine men yinde mo yiɗon nodda men on to. Minen ko Fatumata Diarra e Bari miɗe woni Angola. Meɗen jenti on. Ara mi yi émission monon hara mi weltanike Allah mi weltanike on. Fimo no welanmi moƴƴa noon. Ara mi weltanike on miɗa yiya émission ji mon nin so ndo mi dara miɗa weltani on moƴƴa noon. Mi weltike boy chéri miɗa yetta ɓe angolaɓe nani. Lando ɓurtu wadde barke e golle ɗe. Allah amin yo Allah jaabinir sabu ɗum laaɗo makko Mamadou Barka boy chéri mi weltike nani. Ara
ko ɗum noddire barka buy madame mi weltike angola fo no salminaka meɗen ton haray ɓeɗe wiña assalamu aleykum musidɓe on ɓe sivude assistance humanitaire d'urgence assalamu aleykum allo on jarama na lato tade yawan Allah inde mo giɗon noddamen on to ko maymuna ba ko jolori ɗo Côte d'Ivoire ɓeɗen yenti yo aray écoute émission mon eyo wallahi ɗo moƴƴi ɗon gollande iɗon wakkili moƴƴa par ce que sa nani debbo moƴƴo ko gorko moƴƴo woni ɓaawa makko ko ɗo woniri anani gorko moƴƴo ko debbo moƴƴo kadi woni ɓaawo wontiki wallahi haray menen meɗen welti meɗen weltori émission jiri hara ko Allah waɗu barke ko wonɗon heɓude kon worindinaw e boneji wonde jindude hakkude leydi e kam haray gila ko puɗɗi meɗen ekkutude vocal ji mon ɗin ha o saa ay ɗo suuba me yi ay men man kan ɗo taw ha hande taw émission mo kono ko Allah muuyi hande yomi ndewa won hen dade awa haray ko albarka mi weltike haray golle ɗe jokkuɗe nden koyo ɓeydu nayo ɓuydu hande si a yii goɗɗo haalaka ando a gaynani ay fuy noon probléme o ala mi weltike buy andama a nanayɗi fof a yiyayɗi fof nani haray kon tigi gollude e ɓernde mum nde barka weltike buy albarka yo Allah yoɓon ko moƴƴi yoɓirayne fo meɗen no moƴƴiri musidɓe haray ko assistance humanitaire d'urgence président makko Mariam Touré on foyi ɗon salminayi ɗon jarna mouradu moƴƴuru musidɓe haray yo gandu kadi ɗo yiɗen mbaɗe émission wattede fi dewgal ngal justement sonnajo no noddi e no halfini e meɗen haray sonnajo on aray ka ɓoggol musidɓe enen e makko tinnen ka émission o makana e mapunde makko nden si ɗon lani musidɓe wawen e tindugol haray donc ko kikire wate wadde émission o miɗo weltiɗan jarno fo moɗon ɗonni on assalamu aleykum